Jesam Ana. Zapravo ne znam što vam reći jer jako mi je teško prenijeti uopće riječima sve to što osjećam. Strašno mi brzo prošao ovaj tjedan. Sa jako puno dojmova, jako puno promišljanja, puno stvari se izvrtalo u mojoj glavi, neke nove odluke sam donijela. Puno toga me se jako dojmalo, ali ne znam, svi ste bili odlični, iznenadilo me zapravo iskrenost i toliko, ne znam, i ta jedna radost i ljubav i pažnja koja stvarno isijavaju iz svakog kutka ovog mjesta. Dobro večer, ja sam Marino. Evo, prvo što bih htio reći da je stvarno očekivao sam puno, kao što sam sam rekao na početku, i eto to se i ostvarilo zaista. Još neke druge stvari su puno veće, ali prvo što bih htio reći prije toga da je stvarno čudesan Isus. Da je čudesan počevši od veličasnog Andrije, pa od naših animatora, do svih vas, zaista. Toliko, ne znam, nekoliko osoba sam tu i rekao od početka, toliko jedne ljubavi, iskrenosti, dobrote u ljudima na tako malom mjestu, ne znam, vidjeti. Zaista me to čudesno je jednostavno. I tu sam napisao baš u ovom svjedočanstvu da od ove milosti i od ovog svega kad vidiš, ne znam, koliko je Bog dobar, koliko svima nama mladima živi Bog, da jednostavno mogao bi 7 dana od zahvaljivanja plakati Bogu za sve to. I zaista, ne znam, ovo što se tiče hrane, smještaja, to sve štima, a što je rekla i Ivana, to možda toliko nije ni važno. Važno je da smo tu i da osjetimo to zajedništvo, tu i radost, i pjesmu, i molitvu, i to sve. Što se tiče teme su bile stvarno, mislim da su bile Bogom vođene, zaista, da je u svakoj temi mogao naći sebe, preispitati, donijeti neke nove odluke, znači, vezano za veze, za život, za molitvu, za motivaciju. Zaista, svi ste dali sve od sebe, i to će nas dugo, nadam se, kopkati svih po glavi, ta pitanja i te sve za animacije. Eto, želio bi se zahvaliti svima, znači, s nekima nisam pričao, s nekima jesam, malo mi je žao što nisam sa svima, ali eto, nadam se da ćemo ostati u kontaktu, eto, bar preko Facebooka, pa da se dogodine isto također vidimo. I stvarno još jedan put zahvaliti se Isusu što je tako stvarno zaista čudesan u svima nama, i želim zaista da sad tamo gdje idemo da nosimo to u sebi, da još više rasplansamo tu snagu u sebi i da jednostavno da se ne bojimo kao što je rekao Matija, naš animator, da 366 puta piše da se ne bojimo. Zaista se ne bojimo bojati, jer sva ova pitanja, ne znam, iščekivanja, dvojbe što nas očekuju, da to će sve biti dobro jednostavno. Toliko nas Bog voli da ne može drugčije jednostavno biti. Eto, još jedan put vam hvala i do godine nadam se da se vidimo. Evo ovako, kad sam došla ovdje, mislila sam da je u mom životu sve nekako ok, dobro. Ali ovih par dana shvatila sam da se ne poznajem dovoljno, da ne znam moliti, da ne znam zahvaljivati, da ne znam razgovarati, šutjeti u sebi, puno toga, stvarno. Jedino možda da znam upravljati vremenom, u toj temi sam se pronašla i to mi je dalo nadu, ali danas ujutro, ne znam, u cijeloj obnovi imala sam tolike borbe unutarnje u sebi, tolike pitanja u glavi, tolike nekakve napade i sve sam to slušala i davalo mi snagu negdje u dubini. I danas ujutro u 6 sati sam se probudila, čak sam u snovima imala te neke borbe, pitanja šta dalje, kako dalje. I onda jutarnja meditacija me toliko zapravo promijenila je ovaj moj dan i donijela mi mir. Nakon subota, koliko već dana prošlo. A mir sam našla u tome, u onoj rečenici kad je Isus rekao
daj da mislim umjesto tebe, daj mi svoje misli. I u jednoj riječi to je predanje. Što ja zapravo nisam mogla. Htjela sam te sve svoje neke odgovore, sve držati u sebi, nekako sve kontrolirati. Zapravo mi to jedino nedostalo, ta karika. To što sam morala pustiti. To se sad čini jednostavno, ali to je zapravo ključ svega. I što je meni bilo najteže u svem tome. Znači, to predanje. I kad sam to nekako stvarno u dubini svoje duše rekla, evo gospodine, ne mogu više, ne mogu se mučiti s tim nekim pitanjima na koje nemam odgovore. Samo se zapetljavam u mrežu duboko. Kad sam to odlučila, stvarno sam osjetila mir i predanje, cijeli dan danas i moje misli nisu nigdje letjela. Bila sam usredotočena na ovu osobu s kojom sad razgovaram, na ništa drugo šta će se desiti, šta će biti, I zapravo, mislim da u tome, osim te naravno meditacije, sve mi je zapravo pomoglo i osobe s kojim sam razgovarala, moje cimerice Ivana i Marijana, razmišljamo i o molitvenoj zajednici, vidjet ćemo. I jako mnogo ljudi, evo ne bi sad htjela nabrajati, ali svima vam hvala, znate koji ste to. Eto, toliko od mene i slava Isusu. Ja sam Maja, premda mi je ovo prvi put da sam na Krapnju, mogu reći da mi je ovo jedno od najljepših iskustava koje sam doživjela. Bolje od bilo kakvog maturalca, bilo kakvog mora, ičega. I mogu samo reći, Bože, hvala što si stvorio svakog od ovih prekrasnih ljudi ovdje. I hvala vam što ste me tako uveselili da nekad sam se stvarno osjećala kao najradosnije biće na svijetu zbog vas.